namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course namthi ta hi la kokwana Chauke leyi nga ta hi khe hi linka na Gagash and then from there ta hi khe hi ya hi nda emakumu ta hi khe la hi King Tsonga and also Semi the Pro. Yeah, so previous mga mshoni vele Gagash ara henhla ka kwani Chauke kha kombisa ku hayi ayi chati mhaka ta madlala leswi vele nga swi vona yi kha yi eka vacation vele yeah during that period vele period level va ku na swa madlala even then ithi ya vuya loko se swi tshwini phela yi vuye se a swi tshwini manjeni. Hey, wakuma ku ri hit triple letiya to ri ta ku fambisana na ku chava dlala. However ka sunhla fosa 23 ta July ha ku kwani Chauke yi hlamula mhaka liya so hi ta hi khe hi twa ku yi ri mhaka yi tingane mhaka life yayo yi nga fika yi endla a hi ngeneni swi rini Master T swi swa kona maybe vhiki leri taku kumbe rini ni nge vuloni ku vhiki leri taku ni talele hi swilo ni fanele ni tsutsumela Joni futhi swi nga endla ni fa vhiki leri taku na tlhelo fanele ni ya luza swin'wana futhi a ni vo n'wina u Chauke tsutsuma kasi ni byeleni la viti ra Risimati ka page leri ra rin'wana ni nge te Risimati Lawrence ri viti ra Risimati mu ngo a ni yimbangi ni ye ka Matali 94 guys aka Mapayeni vutisani vanhu lava va nga ka n'we mu nga kwala mutsa vanhu va ka Mapayeni va yimbe na mina van'wana lava ni nga yimba na vona ni yimbe hi 94 aka Mapayeni madlala ka Mapayeni loko u ba hi 94 le tlhelo ka ridla leyi a ku ri hina a hi ri Swikhobani and a hi nga dyi malamula mfana na Swikhobani swa masiku lama miseliwa ku malamula na Mukumba mbangisela Mukumba na majesi a ti vuya n'wana mani yeah ka ha ri na ngoma byi ka ha ri na ngoma van'wina miroho yo ka madalambwila ku ya mi ya dya malamula mi yiseliwa na tinyama mi dya va nga mi yimbangi proper hina hi nga yimba n'wana mani a ti vuya van'wina mi swi tivi ni nga zi boxa ngoma hina hi vakulukumba hi huhi ku boxa ngoma ni nga vulavuli swa le ngomeni a ti vuya n'wana mani a ku nga huhiwi so ku twa ku madlala va ku na bya maboxa hinkwenu hi chuwa hi ku hi ya ku boxiweni va ku na maboxa inani masiku van'we mi nga yimba va ku na maboxa inani a hi chuhi ngopfu mani va ku ya boxiwa i va i ri na 2 i ri n'wanuna a hi chuhi ngopfu va ta swi swa ka madlala va ku na kokwani xi khandziya rimhandzi rin'wana ro ka ri nga nyawuli xi petseka ha leswi eviloyi leswi endlekaka ka madlala mo hi mi tshika kwalani hi nga boxi swo tala hina hi yimbini guys na milawu ni nga mi hlayela hayi wa machamacha wa vavasati ni nga ku ba hi molumu i tlulu ya henhla ni ku bela molumu ndzeni heta ni ya fika le makumu ka yona hi yimbe khale guys hi dye khale vuswa khale tiko xa ha tlele 94 ka Mapayeni vhidi vhele ya continue ha swi vhele tliya ku Gagash a ri ku hembeni Gagash a ri ku hembeni a ku va beef ne but based on my perspective a ni swona ku nga ku ri a lie because minkarhi leyi ya vona leyi ya vakokwani Chauke a swi ri very rare ku munhu a nga kumeka nga yi ka madlala i bibele vo ma 80s 70s minkarhi leyi a swi ri very rare until the late 90s mi vona lava nga biberiwa late 90s yeah obviously towards 2000s yeah hi kona swa mixono ku a swi ku nghene swa swibedhlele sini a swi ri accessible vanhu sa va kota ku va va na finances and stuff like that to va yisa vanhu swibedhlele and stuff like that naswona mi kuma ku swi swa talatala ku na madokodela ma accessible and stuff like that ma vena mhaka leyiwa Google vutsa ka Mapayeni ku yimeka madlala ku ndleke yini va ku ri va mani and a ku nga fangi na munhu na un'we loko u fe munhu a ndzi ta ku byela ku nga fangi na munhu na un'we a ku yo xwela mbuti vutisa lava va ri kona va ta ku byela ku xwele mbuti ka madlelo ka Mapayeni loko yimba hina hoyo leswa vo n'wina swa masiku lama mu ku a hi ka madlala mi ya dya tibanana malamula a wu dya ximbonde tlhava tsolo ri dzima ncila ku ku hwi ya
ejikina muleli wa nkhavi o ngozwa mojawa jani ta shura loko fika kaya a wu boha nkhavi loko hina yimba loko langu i hlati tsija o nga ri na nkarhi wa sweswo hayi hi ku i ta vuka pota ka mhana yena a wu bihi wu fiki vula se swi nga endli nchumu swi nga yi helo ya i hlati tsija loko hina hi yimba ku nga ri na n'wana mani madlala ka ha ri hava sweswe guys sweswi moyela ku ya ku i-status a ka ha ri madlala leswi mi yaka swona swa ku mi ya phangisela minkumba mi juluka hawa va n'wina mi swi oko a mi yimbangi vo n'wina moya swi fana na swibedhlele madlala swa masiku lawa mi tshama mi fingele minkumba hoyo a va fingenela yirayidonkani he boy lexiya xa ku xi nga tiki no tika loko hina hi yimba fingenela leriyani xirhami xi ku vatla i tsipfuka na mpundu ya le nkoveni le mi ya tshama xirhami xi mi ba switshamo leswiwa swi pawuluka swi nyanya ku pawuluka leswi vhela a hi tshama hi pawulukeni hi hanya ku fana na swipene mata u ta ma vona ka nyini mara vanhu va khala va strong hi hanyi nga nwi mati nga twi torha hi hanyi ri kahle swa masiku lama u nga ti madlala munhu mi dya malamula mi nwa mati swilo swa kona hayi mo hi tsema kwala na mi yimbangi n'wa swilo swa moyela swa na swibedhlele madlala ya von'wini ndasana loko mi languta u hleketa ku loko va ku risima tirito leri ri teku a hi ra swikwembu lelani yo ri rilela leriwani yo ya ngomi nandzuyi ni fika ni tshama henhla ka inani va ni rhumbula njhika ni vuya va ku hi lava ta ku loko i ya va i ri jarateni i va wanuna wa mampela so as you can see kwalano a ku busy blind le ka kokwani fonyonyo le loko pavweni as you can see kwalano hayi di busy the animal lady as you can see swi komba ku ri maybe company ya yena or associated with him hikwani wa endla na swa tipholi phenda tirha the animal the animal kwala di nga busy kwalano i xitirhi nga voni swa bodyguard di blind na hi swa tiphuluphulu di nghozi na hi swa tiphulu maybe ngo zama ku swi cheka yeah le ka account ya the animal on TikTok di blind look the phulu ta the animal di blind ndla swo tala ngopfu the blind the animal the blind as you can see didn't swi swa straight swi swa proper swi saseka siku na yin'wana phulu ni lava ku liya phulu yin'wana nga hi vona ya mi tiko ko rele ku na di bina dio the blind as you can see mitra ino ka ha ri ku repeat ni kuma yin'wana la yeah this one yi sasekele mintirhi look at this la a di balancele na Wilvire le ka Dr. Mtsenga and stuff like that. A na ha hleketi kahle but ku nga ku ri kona. Look at this. Mintirho ya dyo yi sasekeni swinene. Yin'wana lila. I mean loko mi lava mintirho ya tipholo munhu a ra the animal i blind swilo leswiya. Na kwale ka nkurhi ku le the animal phela swilo leswi loko swo sasekeni la i the animal so it's very very good. Hayi kwala na wende kona but hayi kokwani fonyonyo a hi swi vulavuri a ka ha na lexi ni nga ta swi vula mina yi boxe swo tala ma swi ta ku swi kona swi legit swa twa loko i swilo leswi nga na mongo wo karhi you can ye ku ri hayi ya swi tiva leswi yi vulavulaka hi swona and stuff like that. Yeah, and then very khetela like King Tsonga very na Semi the Pro ze tala swilo swo hlupha hi tiri swo hlupha ngombe xitoko loko ze nghena ka YouTube ku va ku na a reason ne yeah we have some great news here because yeah ku na risimu lera vera ni ta fana yena ra Semi the Pro hi sungule hi yena as you can see na ri kota ku va reach 1 million I'm not sure ku ri reach rini nchumu lowu ni kha ni chekisisa le a ni nga futhi a ni nga telanga ngopfu rona no fika ni ri kuma nhlangano ro kwaro ni fona kuma kasi na ro reach 1 million la fambisana na King Tsonga and stuff like that so nga vula tani ku congratulations to him he did the most yeah na ri mpfula na ha ri hleketi ka na ri mpfula hi kota ku ri kambe ri chayisa kwini and stuff like that ni fane be pause ya hela khale kasi it's this song okay as you can hear so mara in general kahle guys like you know R&B shikar so in general yabo ina Hennessy okay so double congratulations to him it is tsakisa na voice ya King Tsonga
Yi ku section leyi. Cheers. Mabini, congratulations to them. And then very veta hi ya ka King Tsonga hi yexe. Nakona we have some news, as you can see. Timhaka ta n'wina ni ri tiva as risimu ra swicele a ri richini Emilio na rona. Risimu leri a ni ri tsarile ka tinotsi, I'm thinking what happened. Na ku no vuya ni rila ku ri update man. No rivala man, no rivala. Yeah. Ni vona comment laha henhla laha yi nga tsariwa ku this should be on 1 million views. Ha ri fikini kwa Amara. Ha ri fikini. So hi leswo hi ta vula congratulations to him. A dibini la swinene. Yo, bini swinene, congratulations to him. Yeah, ri ku tirha. Yeah, ruguteni. Okay. Mangubone mfana loyi na. Mangubona loyi. Mangubone mfana loyi na. Nayulaveri. That's how you fit this scene. Kumbe nona ngikira mankali. Adibin. Even mtwala. Tona. Adibin. Hele swi loko ri amukeza swi ska banda komela. Van'wana mi swi koti ku vavisa munhu loyi a nga na jealous vuton'wini. Wa n'wi vona munhu loyi a nga na jealous ni n'wi hembeli stereke xin'wana na xin'wana lexi n'wi byelaka xona a ku mavuna a ta kota ku khomiwa hi high blood na chukela, depression, stroke, a ta kota ku kahla a fire wisa. Wa n'wi byela ku ha n'hweti leyi swilo swa mina nga ku swi famba kahle ni hleketa ku ni ya kokanyana xa milenge ya mune ni xava movha laya u kosta ku hana mali ya basikiri. Mbilu ya yena yi ta pfimba a fire wisa.